Wega mutegeri wa Weru TV. Tu Weru likone na Candy Joy nani makeno matiri na wini Candy Joy endi nkwirire ugatega mirugere ko newe wambire mingwanithania. Twambiririe gutiga twaruga wambirire nkare mbathikite na kare tutigite twaruga meatballs yetu na inkenda undugira makoyo ndi kumara tha ndi kuigwa giko kyaira ndikona no rite makoyo igite nerende ndatuthithie sauce sauce yo mbiri tukathithie sauce makena sauce yetu tukathithie ujo thio chwena ndi greater region yo iko ya kumkwirire kinyo ntumira mbi mutukio ntegera nuntu inkona orori bangite mweko wonde batero sita na kubangariko ujo ureyukia greater ku mututuleta na size nyingi ni size nyingi na ndino tutulenda kuthithia onion sauce no gitange onion kanini na kile ndo twinejire yukia gitunguru gyaku ujukie rutere ruru nandi rute na jama nene na tutumini muno nandi no kithithagia gitunguru yukia gitunguru ni bana ndire gitunguru ugataka wejere kuthoma na arua na tujera nkwenda vivi mutegeri Weru TV yake kamera ntijukire gitunguru wakira karati kenda kure Candy Joy ona naru ankire gitunguru kenda mpire turenda gitunguru gitunguru kiroi gitunguru giki akige kandirie mego karia gigakurige tutekwenda wambiria kurira nai inkona ngugi njega muno muntu kwithire rikoni waja suburia yakwa kuria suburia ni yetayo suburia yetu gire yugo getaneje utethina ngikire gitunguru mbere mbingi tukathi nandi ngakire gitunguru kindrenda okire mwangaria ndeka ndokira biara mwanga nande akuwa ratuga eta rokire karati cio ruga mucere karati tare nguginge karati ngugi nande tukuyitu gitanga tunini mucere yu no ruga kwa mucere jo karati nayo nyanire cia cemitanga cita wikira gitunguru ndaiye twatiri gitunguru gekiro spindeni kana roje na romanti atirira mevo kanyanya ende na ndege gitunguru kedakira kena kaukari kau ende te rojuru wa kiume de very powerful no ni bitareria metho kinyo igo kurero ukage ugwa nkaingira metho no ritare nakoraga we metho gitunguru kiguringana na kinyau kiwi kingani ntikona ngitana mbere kio na ndetu kupatia mwaki okay very good na kwena rojuru lwingeza gitunguru tije ukarudithia ngoro enda runo tuturithia ka onion sauce na ndi makeno kajukia mbateku okay ukabeo na mbata no migure nduke nduke tionza mbata ende uya kwena oi kinya Nigeria oni ngora tabia tabia ndo nete totonye ya twara tukaita tutunguru tumena tukara aitwa nyanga uriko makena jara chiaku sibati kuriro wajeni no tujarere ni gumira nyingi of course ni kulikana njara kana tima huo dhivia na nento bobuyi nto kwethera thambia grete we yes tigatonye tutunguru na kana tonya bacteria ko kinya na kinya bacteria kana na matunguru muno manyano au ni tonya no nditanire kithomo kingi ndio nda mariko ni kanyari njara cia very good na ndio kaka dhani ikira gitunguru kenda ndio twikiraja kuma naru angacita na ukaraga na ndio ina gatamba ukaraga ndina gatamba magita jonde kira njara kana mbikira gasiko nte kwenda riu kuringa ndikiruka iri no ikire na gachiko kana kinya keka mko kaikira na ndire kiraja nyandikire ndio gukirio gukuthithaia ndio no mugutora bia ngambira nkire kairi mbonire wina arewika tutunguru wamburi thingana mbonire bibionde haire urire mbonire tobia kubibi nande ikira gitunguru aja makena mbikire ikira kionde
Ndimona no kuthoma very fast turigithia nandi onion sauce na butter na butter no kuona gatunguru twabige gitunguru kionde nandi njone ria manzo yejere kuvuaja makena na no gitange ukethiro tena greta tutuge no gitange Ona no ndumva onde nevere na greta greta re wathithia na greta no sauce kara kauma ka kuthonga mankuruki ara gitunguru kitera kithongi nandi ijana re ijana mustard tiu ijana mustard Tiji. Ke karita ri? Karita megatera kuthira. Karita bread crumbs. Ejeri mustard. Mustard ni mustard mbige sauce ira tuthira. Mustard ni a type of a spice. Okay. Nukiwe. Kirenge. Kasko kama akimenya tutikuthithia nyingi. Ejana black pepper nande. Black pepper tiu. Kwenda kunywa Kakina ndi uko withagiro thina na black pepper. Black pepper ikaboa imbigo ikirugura nyuri. Black pepper mbereria kwera. Na kinyairo kunura kene tira ye. Kunura kene tarugo. Black pepper ni spice utibatie kwaga. Neriko. Ejana gachumbi nako. Ejana chumbi kidogo. Chumbi kwa bamwe batereja ko kira gaka. Na tuirio toto aku. Nkona ngato kama piranto. Ngato ikengubini. Ikiyanto tukare abantu kwimwe. Tenda tona ndio kagitungiza. Ninkeza au. Nkeza kuleja biyo kuruga. Na mutegeri wategere tunguru tumenya kinye gitunguru ikariro ngirebi. Onde kitire. Kangrebi getu ikaritwire na no kwigwa kinya kamwero kandi ka soy sauce kenda tugarura ri rangi nako twikire just kidogo agwe gintu kimwe ndathoma nago mtu ationora yoko onoria ari chwa gisco mwiko nuiji makena kulita kwina inya ngurukia kuhera kana tima kuna ndi kaba gwikaira kidogo igwe kitengani ukadidi atia ukongera no ntu wikire ni jotirita yes wikire utirita na ndi gakaria murembo eria riongwa na eria rireto rina ngugi nyingi muno riko eria kuona ti muno akikuithira muntu akiruga na rio kinya kunywa eria rina ngugi nyingi yes. Corona nko ugeta na eria retangana eria koko enda eria karia kidogo wote keke tika ngoko thimera Ote unko thithia na eria ngoko thimera goko thimera ria kuruga na inde mutegeri wero TV ri mweri kone no tiganirie muntu kama toko kamberia kurebria bi tayari tentegete anyire na tentegete okarebria bi tayari okarebria bi tayari eria ria sirizo eria ni sasa eria ibere here eria itochamuketie na mtu aturuga eria itochamuketie no mwanka wambe uchamukeria riaku kabisa mbere wambiria kurugana le kabisa njire mwe uchamukeria ikuraga jams ngutikia ntu na ira weria ria samuka reka korogwo ndio korogwo rekamba kuthika kinyare kana kanyanya mwaki rega setro ukarikoroga kongera mwaki kairi okay ogo pikana na rega kuruga njeko onimbe kaira kwe mutujungi Baba kera mutujwa chapati. It's okay, multi purpose. Kinyewi sawa na kwe mutujungi jo ejire. Cho rimpembe. Ndio. Iyo kwa tutumira cornstarch. Ejuna. Na ndio kama tujwa mpembe. Ndi tujwa mpembe cheko cheo dia chekibi. Nonto jidere jijo oiti mwana mpembe ira tuthiaga. Jago ikira kinya ka flavor. Fuiga sana kwa kinya jo ka flavor yuma. Eka flavor. Ko mwanka withiro ukiurugira kapakurine kangi. Kana igure kubwega.
actually buria bwega igokorogira gi kabakuri na tunje twa mpio indi constarch muno kinyeti gwatana gatari tani tuta mutujwa chapati yo chapati nantu kwengenge jo ndugire chapati ai chapati tukanga ndene urugite kairi chapati kiadone ndene urugite chapati ya marenge ende anga season kaingi ya marenge kana imutu wa thiri ano ne bere imutu wa thiri tie ono rugire ne kiatho mutu wa chapati ate ari marenge mutu wa marenge jare mengi nduga chapati cia kwambikirite marenge nuntu marenge kachongaira the nutrition part of the chapati no kwigwa na kinya kala uratega makeno kona tumarenge menye twa yellow ugatega kona yellow chapati na ndio kanyenya kwa kiteu kendi njoe kithomo gikinene kirando meteaza ondo mide kithomo gikinene ongera karia kidaga yes ondi tana kithomo gikinene tene tweta muno kujukia nkima tukagera ruthingone yes tana kethire ikoya yes tene ntukainde na ngugeku urimita na metho metho ijojo kwira ati ithiite kana bitite yes okay ja kumenyeria matu ya kuruga makena kinya irio bitite no bati kwithira ukimenya Nairobi bibi ari we mtu onde kuma mwana munini weta mtu munene kinya umukuru nuko na bionde ninto nutritious kana tima susite na ndete sasa kwa Nairobi tu biko ya na ndi tuthithia na ndikoso letu yukia cabbage kana tutaliye cabbage okay ndi othirie u ugakunekera sauce ni ile kom tucitanĩri iko agitara turuga kuruga irio tugakunĩkĩra yes irio bi twaruga bitithire ndagĩka 10 itĩte ndagĩka nkai yake ndio gũbikethera bikoya kabisa ogwe ndenda ugitanga eteje nani unyampaza mpakwaje karate acha karate mpaje chamba kana mpajera nene tani kenda tonyira tu baire katuthithie mwe tore tu na makena no tumire cabbage slicer kana no tupara pingite kababeo ukajukia ajageu aja kwa Kendi Joy ena kama mashini kamwanya ka kwa karate tigacio ndio kashoka nengera kacio tigacio inde pole mwaza ndere mwaza speed yote kona inkona ngugizi akashuka kero karakeje thokone ndio wega bwao katina wistie nyingi mutegeri wa TV era Kendi Joy atumbitikiria mtu aja karate erida ukiga wakethera na sukari kana nira ithagire cibi na karatire cithagire cibi rero karatire cibi itureta ini utike kuongera mwirine ntizie kethera arema ntekia gwe ende ore ithagiro ruri of course no we ithagiro ari concentrated na ri na kiria nyingi na nutrients nyingi ore ruri kana tei na kana ibigagwa neringanaga kinya naria yumete munene naria yumete munene ngirite kwande na ngirita ina ntere nyingi ole ndantumira rutere ruri nini ndio mutegeri wa weruri iko gana mbiriro nikire karati ende kuya kurubange tware abo kundine mambirire urugi bwo kwa Kendi Joy bubongi muno nwitanite kurubaba ingi amwe na kuruba karuranja ciao bakire kurubao takaye ni Weru TV ito urugi burabo kuthithwa riko atagana ndi mpoke kona tira ndio ikarire ta mucere jungi urugite kairi jomera jumo mucere nyo bateka yumerete umucere yote bati nanto be urugi bo winge mo mwanya yukia karateku ile ya ongiriti ngani karate na mboka tukungane karate na mboka makena nandi tujuna ndi prepare ari ambapo tunande kulia
ndakwira karati ni njega ni tethagia metho twegerie biria tũthiraniria bia okay ritakinya karati yo karati tũthiranirie nayo ritakinya soy sauce tũthiranirie nayo nande tũtigwe na indo birĩkũ bibi nande tũrenda tũthithie mbio bia kũngania nande jukia turekera kidogo yugo mkwendo uthithia ntare kwa ningire muno mathaja yako ijakinyireja kure nande mutegeri wetu jukia ka mayonnaise kidogo mboka yetu itingei kwa turithithia just kana makenate tutekera kwa kamenya mtu ate umenyo mtu nyingi aetheri mpara ati mpara kati umenyo ore batere kuthithia okay nande kama mayonnaise tukao alafu cream nayo sour cream sour cream mayonnaise na ndebe yao sour cream na kokenyako tachukua kidogo kana tima twekire kanini kile kidogo kile kanini yo kunganie bionde amwe tuunganie bionde nandi okay tuena mustard na tuena kanchini kiasi right kidogo sana tuteke tugekira na linki tuwekira kanchini kidogo sana aga chumvi na chumvi kinya tuikire chumvi kachumvi kiasi sana osho tu ntonijini yako dress nandi kwenda wekira sana muno tekira kidogo tu ete kafrina aya rete nandi kasukari tu twekire kabinega kasukari nako ni tuwekira sukari ikenda ri ikenda ongera karaba kana tima sukari tiongera karaba nto tukora twekira menyeka eneo imbio vinegar akire tela kidogo takara vinegar ungani byombe tuchokere twikire mboka yetu hamwe jokia kadhani okay kadhani tutere kana kinyaga chumbe aje jokia kadhani nande rete kadhani na ukiaga ningetikara kwenda mbikako ntitarire kadhani kara kathongi ugankunjira ko mbite yako ndiyo jokia kabinti nendi uchokia jokia biriko mixte yonde akena bibi gekero awe bibi akungania kera bidro bimbi bitiste kana tima tu prepare kinyana njara nkona riko nyombirire no mwankankare njara ciako iberi completely njare kare iberi completely ujukie kini ngwitikia kendi njore kinyanka thivyo thivyo kenda na gwirigira ikithirwana no taste makeno kaigwa imbi itirangana tuongerere ategerio Wero TV eje ni mixer ya ile kuthithitwe taste kaunde igwa kamwanya nimbia tuma kagio imbi waigwa ya mwanya itithagira iri mugarukire jo rangi wategera mpoka yetu nirikite kwithira kigaruka rangi tore gukari na ndindo kurikana kuturia ta spaghetti nirikana irio bira tutigerio bira ngweterete mikoroni mbere tari jawa muno gukwingi kwena momenyi no mikoroni kwithira ikirugo kona narua na rujira turi na mwanki kwa uruka na mbwe na ndire tugitange ntu atore kariu tugitange na inde nda umboniora tukagitanga ete mugitangire no kwigwe tugite nusu no kwigwe na ndi ugontebia ntikora umbira tukarugere ire yo
igitara kurea endetera thina nego type nyingi muno cia spaghetti type iriku ithagira yagirite muno kiria na bana-ini kana antu bakuru kana icionthe na ndĩ nĩ cia spaghetti ringana na company iria cia spaghetti na kwĩ kinya mĩthemba ingĩ ya spaghetti ĩtĩrĩ iyũju ciĩtagwo yani jetana ndĩ makoroni nona ingĩ na marangi mwanya mwanya ndete na ndĩ chumvi kĩra chumvi yako twĩkĩre cumbi rũcinĩ twĩkĩre chumvi kena njĩrĩra narĩ na kamucemo gakega kindi nje ntoma mantu ja mwanki jwangu nkona mwanki jojo wetu na juwega bwaju jutumba gucioria lakini mutegeri wa Weru TV tuketha tuicokera igitara tugekira spaghetti chetu twikire spaghetti rumbe twikire spaghetti tombe twikire spaghetti ija mbikirira spaghetti kenda tuicokera mutegeri wa Weru TV rikone twithire spaghetti chetu ikoya tukonye spaghetti idira yandeke ingana dakika ithatu between dakika ithatu spaghetti tekekaga no aya ndio kinya nä wä tha nä wä kä te tha riko na nä o ngatega na kaire nä kå ringana na mwankä njå gå tå mä ra kana tima ibwega mutegeri wa Weru TV tuketha twicokera na Kendi Njoy nyuma ya kagita gate kuraja igita riria ngwitikia ngapaka tumitukai kena mpomba kwithira ngikuretere tutachamane nago njirene kambira nkurumi meeting box